Usamla Bajab Pingro Ubade UMDC Karam Rajer Ngambat Ubalong Ru spokesperson ka National People Youth Front ni NPYF Jangkaseng NPP habakan padba kajingalang jong kertang kakanyau not Shillong constituency ba ransam sutengah bahakan ni kesengi lapan kuburam ikinong kitkam jong ki unit habaro jong kajau circle hakajing dalang sembun menteri rangba ke sarkar jelau ba presiden tinsong ubaja habakan padba kate kajingalang ulai kajingero ya ke sarkar MDA kapalayalam daka National People Party batangkan ni ke parti ke bajule yaman kawai pakawai ke isu kabakipat ba nong syosong jong kajela kidawa habede pakajing temu jong ke sarkar ke ale ke babha banmut penkenriano ikibrio ki basyang basa bian hat hamyo maulong ki bade ki harijan shushu ya kabede bal kajipin baju pur usam tangka sarkar MDA ka bashim kya ulaken no ya kaseng kongres panadu ba udan haka parti kino ilam kongres kim dan por ban kemi ikijing e jo ki padba hendai ki syadat ya lempat para parti ulaang kimpun ki isu ki ba kum ka parti ka ba ngin hap banyeng hakirin sa bokher ba khamtam mapi ki nok kam kumno ba pinya chupai ba ban pensofu ka parti NPP ka parti NPP is no doubt the jingkaban baha ka arsal tarik jong nugnai pementa kat kenjo sa kadindam shipong snam bala senge ka parti apa kejelar jong ni ba kunjo akari India ni para kawai ni sogan ba iyo National Party bala itu election commission de kari India nakastir kabi jomi kepalayalam naki leader Honorable Chief Minister Bran Puram kum President Honorable Deputy Chief Minister Bran Puram kum National Vice President yang kena parti di Parokwe ni government ba ka parti NPP kara ikhmat bat kemat kebeningkong kadai kebahan lagi Kristan Parokwe kabi India kata kadai ke parti NPP abang padba syarong senang kikeli kai ka ideologi jong parti NPP nakrai kung kinokem kam jong parti di bagian don yang constitution nakli kumno ba pula mencuba sik padba jong konferensi jong pi ni sotu ba katanya ipo yoi bagi leaders prepare jong political party prepare kilatang join yang sa parti NPP ngaruh kunjo ada pras nam hapo parti kongres henry abang yoi bagi leader bahmat kia lompat kia shrut kumki hati ngasno bangi kumki generation ki panwan kita ki youth ngimdai balo ki plang ban yoi jengai baka jengai kini buat ke parti kongres kalau penjat ke parti kongres baka jengai ki jonga ngasyam hadir banga jengai selok ke jonga bagi padpa dalam konferensi babun balang kiong banlen sa parti NPP baka saudara ke jengkeman banadu pengaruh kani ke parti ke bangga iki leaders kilong ki baleren ki bahambal ki basap yo way nong ki kam jong parti kata kadi ke ba hakimi ki kenya nai bangangal adan kani ke parti ngasyam bak so tenang so ju so try bat ka ayam siam yang kumno bahan tray shitom shushu namenta kani ke parti hakat jelah di borok kowe hawai ni sotu pa ke election kelajan kindan ki political party prepare ki ban kawang keti ya ke parti nomor ke parti yang NPP menta kalau kemudian babun so ha bak kajing kawang mau kanjur henrei ni sodan bak bagi yo ikat ne kinong kit kam ke parti ke jongi ki banjat ban pensatrian yang kubwa ya ke ba ke parti klasim ya kimat hakine ki south nam tam balayalam yang sarkar akan kejelah bagi jongi kawai kamat ngasoban berkenal sapi hang ni apa 17 not sulong sopu bak thamandor kadon hakane konferensi ngiskopan ay burong ya ka neka sarkar kapala persyang ban penkenria lagi kakum kencing dawa cukup patpa henry ngisosi pat balada nilayo pati kijaka kipat pa nakatugatang kathan pat ki persyang Tiano ni kuno
kata sebut haka mensim baka jabing lajong wei. Kesorkar balik yang kamram lajong henry habangi persyapat dan kecing persyapat nak wei dong kan. Kita gini ba kene kempati kelak ra ya kimat kipak kongsan ngamentara ni masjid ngade MDC nakatan border hakaba POE labun ki isu kijing ketot kila keno ba kila die ya kena siap rengat parpor ngajuang nakapor sakapor bapa pincu keno dan nongrim kalau ke babakla jadi banwan samadan bantep ya kajing sisa kenyan si hakini kisni ki pelalek kiladan ki jeki hanti for nongstoi namentara ni kepada area ngasosi banbatai syafi ki pajba badan katu kane kiseng berlang ki bapersyang yalam bakla yang pajba jong seti ki jong ni ki awak kane ke sorga NPP kalau dia atas 4 kilometer tangga jaga po West Kasius district. Tapi pai ke Google ke jongpi, ke Google Maps. Tapi let travel by road nang ne na po Shlo, Shadow Calcutta. Kadi hatway spa lai punyo kilometer. Hatway spa lai punyo. Nreki dan kisah malang ibang persyang menyalam bakla. Jadi pajak juga jelas jongi badang batang West Kasius kani kesorkan tadi arspak kilometer ke Jakarta kani ke ba kum ki leaders nasno ba ide bagian ke kamu kiong ba hati ke himanong lang khakai teli kisnong ladi sepo ke jelas asam mereka dia tu ya pi baik ke sisa kenapa pinyak mungkin party workers jongka party NPP pinyak supaya apa bahagi ke West Kasius district ngiladap ban penbaik ke first phase hakaba kajing orang kolong kaba hadu kata gimla perlen idal kijing duna hakaba South Kishnong di kamsha kutup sekejela jongi henry kajing orang pat kaba ngiyo yang ketara bari sektor kaba ngiyo hadu hakui tuli kisnong di bawah henry ni saudara bok hadir kaba nga undang mikmat wala kato ka area kaba ngidu gitu kisnong kamhak syur ka MBC konferensi ke jonga nakapor ngayat buntin pat honorable chief minister Badan Burang kumno bangin persyang bang revisit yaitu di South Kisnong banginlah pantang sepok kejelah bayi jongi hadir kecingnya keren, kecingnya beliau jemput buat honorable siam bagi officials asam, buat honorable siam na asam ngidam kecing kerban bakumno kita dijaga dipanggil adu itu bisa utik islam banginlah wanrap yang sepok setiap lebih jongi katakan ini kepada kepati ketrekam kamat kepada kita syim sangkau tulik islam kamdan bersyim ya kena kamat bodoh kumuna mikmat nanti na pada gilapan pun kita jenjang ke harassment nak setiap asal ke bahaya ni saudara mo nganya tu ya pi ke sisa chief minister bagaimana ke asal le kecuali what is itu 12 areas of differences kita gi khaat ni kita gi jaga ke bahaya fair kim priya nama apa katung ka Northeast Reorganization Act kaklan di kasam Andre misalkan bak pengiyo chief minister Badan Burang kung Dr. Himanta bersama berang siap pat bodak ailat yang sedia kejongi kumna penginyalah dan penbaik yang besar dia pat bayi dengan konferensi kamtam mapi kinokit kam gitu gini kiba ngapun semua yapi makin deki isu kiba ki political party bapher kinsara hakiransan habal ajan ke election kumno mapinya makin keren kipat ba ngasopan ay bi gitu sumbo perkat abi wei bakumno pinya kipat ba namar ba kini isu gide kiba ki political party hamtam ki regional party kin perta hak election kabanwan ngisosi tentang namar boleh habasya kena paitan parti NPP Andrea Korba dan KK Pat kaba kane ka sarkar kalale
Kemudian Iwan Pansyum lang yang kecil ngerok. Nak kenal apapun ki minister si dalam nak kiri regional party akan ada MDA government. Korban ya keren siapa mana kamat baik penben yang urusan. Kia dalam kia syadur lang Delhi Henry. Dapat ipat sini sepoka state jongi. Kia lampaklah yang ipat kejelas jongi. Kene ka peniba kum kini leaders kilom double standard. Kipeni karong nakmat kumai nabi kumai. Kumuyun leader asosiasi banyoi bakum kini leaders kidon pa persang manyalam bakla ya ka state pada yud jongi.